Эдуард Карлович этер саһаттан революционный камсааңа көттүбүтүн иһин Москватага баяннай суу туурага кинини 15 сылга хатыргага атарбыта. Ол курдуктыгынчагы сүйсагуһан бир сыллаакка хәдинни 2 күнүгер сүрбөйс сааста Эдуард Пекарскай хахактар конвойдааһыннарынан Жакускайга үттенде. Уонна Батрускай улус бастыки игидейгер атарылыбыта. Кини саха хергер барда сүйрбө сылкариңе олорон үлелән аспыта, олох кылгас кемигер сахалы саңарар көңүл кепсетер болбута. Bağırбыта. Onu balla oluktaktır. Nüççeli bilbet bollaktı çatağıwa. İnceğinin ondan köhellen sakatılını üret yakka diyen bıharınır. Onu sakalı verenler bermeyaka kehik. Kümülühür kehita ağlın diyen kırcıhır. Тылжыкка үлетин Эдуард Карлович игидей булар тыһынчагы сүүс агуһан бир сыллаактан сагалаабыта. Тылжыт барда 13 тахарыттан турар, манна кинеха амбасты кулухан көмөлү. Олонкохут Мария Андросова Ионова, этнограф Всеволод Ионов, уона таңара уерактаага Дмитрий Попов. Мана теңе олохто олонкохуттар оңордуктар. Элбектик, хама элбектик, бахар битке ол Мария Николаевна Андросова болар. Пекарскай Ионов редактордан үппіт ыстатияларын көрі-көрі әтер. Ән Мария Николаевнаға көрдір бүтін дуа. Мария Николаевна сөмеленген ұлбытың дуа. Араға бұғырген ұлбатақ бұғылақын деді ол корректураны төттірі үйтір Ионовқа. Пекарскай тылжыта билигин таганы хака тылын устуриятын үйретерге быхарар суолталаах, тыл үйрехтээхтері тиркологтар тылжыт саханар отун ологон жахагын культуратын жиң чакчы баарагай тутуутунан улганнаах өйдөбүндүгүнен боларын ыяллар. Эди тагалай сун. Атрибуты свадебной одежды невесты. Тагалай начинали шить и декорировать задолго до сватовства. В богатых семьях для этого даже держали швей-мастериц. Без него невеста не могла показаться жениховой родне. Жених не имел права увозить невесту в отчий дом, пока не будет приготовлен весь комплект приданного. Эдуард Пекарский. Ол материалын көрөннөр, оны сөбіләннер, улаққан наукаға дағаны, нарокке хергеға дағаны, улаққан тұхала ғылы болсы дейіннер. Оны академик арадылап, Амай түркология паскехета академик арадылап, көрджі хүйтінен Петербург'a барбыта. Эдуард Карлович 6 үрбе 5 күнүгер төрөбүтэ сүүс 6 сахан толууга саханар ота кини атын үйелерге өлбөдүйбө түтүөтүн керестир, ыдыкытыр. Аня Васильева, Арсен Степанов, Саңа күн, Жакускай.